sigurno sa unutrašnjim efektima, ali vanjsko-politička tema kojom se u Bosni i Hercegovini političari bave više nego vjerske vođe i to odmah, nažalost, pravi jedan prostor za manipulacije i sigurno nanosi veliku štetu Bosni i Hercegovini na međunarodnoj sceni. Odlučili smo danas poredati, objasniti šta se zapravo dešavalo, a pogotovo iz ugla naše odgovornosti, jer Ministarstvo vanjskih poslova bi trebalo i moralo imati možda čak i ključnu ulogu u organizaciji ovako velikih događaja. Zvanično sam za Rabinsku konferenciju saznao pred sami put na Globcek 11. juna ujutru kada smo od gospodina Kožemjakina dobili mail zvaničan da će se za 5 dana, dakle to je 11. održati veoma važna konferencija europskih rabina u Sarajevu i da mi kao Ministarstvo vanjskih poslova trebamo poduzeti one mjere i radnje koje su u našoj nadležnosti, a to jeste koordinacija i komunikacija sa cjelokupnim sistemom. Odmah smo tu informaciju proslijedili nadležnim institucijama, prije svega Ministarstvu sigurnosti, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela koja nosi ključnu ulogu u procjenama i dočeku i organizaciji, jer je riječ o sigurnosnom izazovu u kojem treba angažirati veliki broj snaga na terenu kako bi se eventualno bez bilo kakvih nemilih događaja, bilo kakvih loših poruka, takav jedan važan događaj u Bosni i Hercegovini desio. Nekoliko sati nakon što smo mi uradili svoj dio posla, saznali smo da je konferencija otkazana. I tu kreću različite mahinacije, manipulacije, uglavnom političara u Bosni i Hercegovini koji u ovome vide jednu veoma važnu temu. Ona jeste sigurno važna, ali iz ovog ugla je, mogu reći tako, zloupotrebljena. Prvo znam, zanimalo me naravno nakon što se sve to desilo, porazgovarao sam, a dan ranije sam nezvanično saznao da bi se ta konferencija mogla desiti u jednom indirektnom razgovoru sa nekim domaćim političarima. Saznajemo da je bilo pritisaka da se ova konferencija održi u Banja Luci ili Mostaru, zapravo interesa, da ne kažem da grubo neko ne shvati, i da su na kraju ipak i sekretar i gospodin i Rabin Goldschmidt odlučili da to bude Sarajevo i radili su na toj pripremi dolaska duže nego što mi znamo, ali nisu sa institucijama Bosne i Hercegovine zvanično, nego su nekim čak i kanalima koji imaju i neke političke funkcije, ali to nije bilo onako kako se inače organiziraju takve konferencije. I sad se dešava sljedeće. Stiže neki mail, zahvaljujem se Radio Slobodna Europa, tako je obradila tu temu vrlo kvalitetno. Stiže mail sa neke adrese koju kasnije negira Rabinska konferencija, ne slažu se sa sadržajem, nije njihov, neko njihovo ime, šalje mail koji preuzima Hrvatski medijski servis, stavlja ga na mreže. Tu vijest preuzima veliki broj medija u Bosni i Hercegovini i kreće društvena zabava od ove teme na mrežama jedni za jedni protiv, što dovodi do nepotrebnih reakcija političara, neprimjerenih reakcija poput Adnana Delića koji imao neprimjerenu reakciju pozivom na zabranu ovakvog skupa i svi se naravno uključuju na način da to dobija dimenzije mnogo šire nego što smo očekivali i onda se dešava ključni moment. Hotel Swiss šalje mail u kojima organizatorima kaže da ima procjenu da su to neki sigurnosni problemi i da ne može garantovati održavanje te konferencije u Sarajevu. Hotel šalje mail i pravi procjenu da imamo sigurnosni problem organizacije ovakve konferencije. Dakle, tražim, insistiram i od vas medija i od organa da istraže ko je, kako je, na koji način, da li je službeno, zvanično, nezvanično, ljudima iz svih hotela dao jednu tako opasnu informaciju, pogotovo u vrijeme početka turističke sezone u Bosni i Hercegovini. Pitam upravo tog hotela šta oni misle, da li bi putovali tamo gdje neki hoteli prave procjene da sigurnosna situacija u tim gradovima nije dobra i vrlo su se neodgovorno i neozbiljno ponijeli. Organizatori, bez da ponovo kontaktiraju bilo koga od institucija, nikakve procjene sigurnosne ne rade sa nama. Iskreno da budem, lično sam razgovarao sa direktorom obavještajno sigurnosne agencije s kojim sam razmijenio informacije, nije mi rekao da postoji bilo kakva indicija. Razgovarao sam i sa sarajevskim komesarom prema kom je bilo nekih informacija, ali niko od njih, kako meni tvrde, nije dao takvu sigurnosnu procjenu, tako da je hotel zapravo bio taj koji je obavijestio ljude da u Sarajevu nije sigurno. Dolazi do otkazivanja, dolazi do reakcije u kojoj se traži čak i zaustavljanje evropskog puta Bosne i Hercegovine od strane Rabinske konferencije u tom dopisu koji ja u svojim materijalima ovdje imam. I naravno tu se sad uključuju još više političara sa svojim stavovima.
Ono što prvo želim da kažem, da pošaljem jasnu poruku Europskoj komisiji, njenom glasnogovorniku, gospodinu Markusu Lammertu, ako je tačno, ne znam je li HMS ili ponovo neko drugi, HINA, ja mislim, prenijela njegov stav u kom on optužuje institucije Bosne i Hercegovine da su dale pa povukle saglasnost za održavanje ove konferencije, da se hitno, bez odlaganja, izvini državi Bosne i Hercegovine, njenim institucijama. Poslaću to pismo danas Soreki, evo ga, pišem ga gore u svojoj kancelariji. Nedopustivo je da se bilo ko igra s institucijama Bosne i Hercegovine na takav način, pa i glasnogovornik Europske komisije. Institucije niti su davale dozvole, niti su povlačile dozvole. Dešava se hajka na Sarajevo, na njegove vrijednosti, na njegovu multikulturalnost, na njegovu historiju bogatu, na temi u kojoj se optužuje glavni grad Bosne i Hercegovine, pa i političari iz Bosne i Hercegovine, i građani glavnog grada, za nešto što u ovom gradu nije zabilježeno. Dakle, Bošnjaci, najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini, naši predstavnici tokom Drugog svjetskog rata su spašavali Haggardu. Mi smo tokom rata čuvali i sinagogu i druge vjerske objekte dok su ih drugi rušili. A danas od onih koji veličaju počinioce zločina nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu i slave te počinioce, slušamo moralne pridike i oni nam govore o antisemitizmu. Dakle, to je isto tako nedopustivo i nikada to neću dozvoliti. To je nedopustivo, to Sarajevo nije takav grad i ova zavrzlama politička ne može biti iskorištena da se Sarajevu nametne takav narativ, i to upravo od onih koji su i danas obilježavaju neke datume i slave počinioce, pojedince i sisteme koji su upravo jevrejski narod i druge zajedno sa fašistima tokom Drugog svjetskog rata ubijali i protjerivali. To neće moći. Evo, barem što se mene tiče. Pozivam sekretara Gronića, gospodina Pinčasa Goldschmidta, čelnike CER-a, da ne upadaju u te političke zamke. Razgovarat ću sa njima, pozvaću ih telefonom, napravit ću kontakte, obići ću jevrejsku zajednicu u Sarajevu, obići ću palestinsku zajednicu u Sarajevu i porazgovarat ću onako kako Sarajevo to historijom svojom i decenijama radi. A pozivam CER da ipak ne upada u te političke zamke i političke narative koje su iskreirali upravo oni koji danas osjete da njihovi pokušaj da se bošnjački narod radikalizira i takvim predstavi na europskoj i međunarodnoj sceni ne prolaze. Da ono što su nam pripisivali, terorizam i neke druge veze sa Hamasom, ne prolazi, pa su na ovoj temi pokušali. Nećemo to dozvoliti, ovo će nam biti centralna tema narednih nekoliko dana, dok se sve ne izvede na čistac. Jer ne može taj jedan neki mail koji je neko očigledno namjerno potpisao, pa ne, reći ću nespretna interpretacija koja dovodi do širenja takve vijesti, pa vrele izjave na mrežama. I moram reći, ministar Delić je to izjavio na svom profilu. On ima odgovornost i mora shvatiti tu odgovornost kao neko ko obnaša javnu funkciju, da ona nije samo građanska, nego je ona institucionalna. I to je jedino što se može dovesti u vezu sa institucijom. Lični stav čovjeka na Facebooku koji jeste institucija u federalnoj vladi. Kad je riječ o Gazi, Bosna i Hercegovina je tu uspravna od samog početka. Sve rezolucije, počev od one prve, kad je to malo ko smio, smo podržali u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u stalnu komunikaciju gospodina Bećirovića, Lagumđe i mene. Do ove juče kad smo i petu ili šestu, ne znam koja je, isto tako podržali, ali pogledajte koliko ljudi je juče podržalo tu rezoluciju, a kako je to bilo na početku. Mi smo smjeli reći da mislimo o Gazi kad to niko nije smio. Tako da se nama prigovarati nešto što bi se moglo desiti u Sarajevu, da dođu ljudi iz CER-a koji možda nemaju ista viđenja na dešavanje u Gazi kao mi, ali se to nikada nije i neće se u Sarajevu zabranjivati. Takve vrste stavova se trebaju raspraviti baš u Sarajevu. Dakle, jasnije se vidi slika ubijene djece u Gazi kad stanete pored spomenika ubijene djece u Sarajevu. I to je prednost, i to je vrlina i veličina i nećemo dozvoliti da neko to skrnavi. Dakle, to se u Sarajevu može i treba desiti. Oni koji se plaše drugačijih stavova su kukavice političke. Dakle, ne može neko doći promijeniti naš stav. Mi smo ga smjeli reći
kada zbog toga nije bila sretna ni evropska, ni američka administracija, to su naši najvažniji vanjsko-politički partneri. Imam govor sa one Unije Mediterana u Barceloni u novembru 23. mjesec i pol dana nakon 7. oktobra, u kojem sam tada rekao ono što mislim o stradanju u Gazi. Prvo sam osudio napade Hamasa na civile, jer je to nedopustivo. Jer ako neko smije, mi smijemo govoriti o tome da se civili ne smiju ubijati ni uzimati za taoce. Zato što imamo primjere kad smo kao nacija, narod, država napadnuti od snažnog agresora, osuđivali, presuđivali one među nama koji su činili takve zločine. Mi danas to smijemo reći svima. Rekli smo to Hamasu. Rekli smo Izraelu da to ne može biti alibi za ubijstvo djece, za rušenje džamija, bogomolja, crkava, katedrala. Dakle, sve smo to rekli 23. Tako danas govori većina Europske unije, tako danas ima ogromnu podršku i ta rezolucija u Generalnoj skupštini. To govorim u kontekstu da oni koji smatraju dolazak rabinske konferencije u Sarajevo izdajom nekom Gaze ili Palestine su kukavice koji se plaše tuđeg mišljenja. Mi se tuđeg mišljenja ne plašimo, spremni smo ga argumentovano diskutovati, spremni smo na svaku vrstu dijaloga, a vjerujte mi, ponovit ću, puno se bolje shvati dešavanje u Gazi, u Ukrajini, u Sudanu kad dođete u Sarajevo. I to je vrijednost Sarajeva koju niko neće skrnaviti. Nije bilo popularno reći ni Hamasu tada, među nekom populacijom koja se smatra bliskom toj strani, ali ću vam ponovo ispričati priču o komandantu Pašaliću i Seji Đuliću, koji su tokom borbi u Mostaru između muslimana i Hrvata, još se bilo muslimani, ali nije bilo Bošnjaci, dobili jednu ekipu iz Sarajeva kao pomoć, naoružanu ekipu koja im je trebala u toj borbi, koja je upala u hrvatsko selo na putu do Mostara i počinila ratni zločin. Pašalić je rekao, neću takve ljude pred sebe. Vratio ih u Sarajevo, a Sejo Đulić napisao priču i postavio scenu u Mostaru u kojoj se govori o ubijstvu djevojčice od 4 godine. Jer mi to osuđujemo i nikad se s tim ne identificiramo. Zato mi smijemo reći i Hamasu, i Izraelu, i Ceru, i svim drugima ono što Sarajevo ne samo da smije, nego mora govoriti danas kad se smije pričati, kad se mora pričati. Interpretacija da će Sarajevo biti nečija pozornica je uvreda za Sarajevo. Sarajevo nije skup dasaka na koji vi izađete, nešto ga kao zloupotrijebite, iskoristite, pa ćete vi kao dobiti neki poen. To ovdje ne može. Vi smijete reći šta mislite u Sarajevu, ali ćete ovdje dobiti odgovor. Ovo nije pozornica, ovo nije plastika. Ovo je grad koji smije imati stav s decenijama, stoljećima unazad. Zato i to da će neko kao doći, pa će neko iskoristiti, pa će neko zloupotrijebiti, je zabluda. Jer se to ovdje nije moglo nikada, ne može to sigurno ni Cer. I evo ovih dana ćemo razjasniti. Ja ne sumnjam da su njihove namjere bile dobre, ali da su upali u zamku političkih narativa, pa su reagovali tražeći čak da se zaustavi evropski put Bosne i Hercegovine, smatram to pogrešnim. Zato ćemo ih pozvati da dođu u Sarajevo, da posjete Sarajevo. Institucionalno, onako kako se u Sarajevo dolazi. Obradovan sam reakcijom Rejsa Kavazovića koji je poslao jednu dobru poruku i pozivam vjerske lidere da preuzmu ovu temu od političara. Mi nudimo infrastrukturu i nudimo ono što je naš posao, ali nevoljko bismo liderisali dalje tu priču. Ona može imati primjese iako ja vodim ili bilo ko od političara. Dakle, dobro bi bilo da se vjerske vođe u Bosni i Hercegovini uključe u ovu temu i da je dovedemo do kraja onako kako treba. Još ću samo nekoliko rečenica. Da vidim šta mi je ostalo. Stavovi o Gazi, još samo malo ću pojasniti. Dakle, mi smo rekli prvi put u novembru i više puta, mislim da to na svim mojim društvenim mrežama ima. Kad je bilo strah svijet da priča o tome kako ne mogu biti legitimne vojne mete škole, ne mogu biti bolnice legitimne vojne mete, ne mogu biti ove tržnice legitimne vojne mete, to smo zaista smjeli reći. Još jednom tome malo sam to teže objašnjavao. Dakle, pogledajte to u Spavanku za Mladenku. To što je Sejo Đulić, heroj,
odbrane i heroj mira Bosne i Hercegovine postavio kao priču u Mostarskom pozorištu. To je pomirenje, to je reconciliation famozni. Kada o sebi i svojim problemima i propustima govoriš, a neka tražiš od drugog da to radi. Zato oni koji i dalje veličaju ratne zločince Drugog svjetskog rata i ratne zločince agresije na Bosnu i Hercegovinu, nikada dok se ne poprave neće imati moralno pravo da nama drže pridike. Jer mi to nećemo dozvoliti. Predugo smo to i dozvoljavali, da budem iskren. Dakle, očekujem da u narednih nekoliko dana imamo kontakte, da razgovaramo, da ovaj problem riješimo, da otklonimo dileme, da oni koji napadaju grad Sarajevo, Bosnu i Hercegovinu, njene institucije, da se izvini svi redom od ovog glasnogovornika Europske komisije, ponavljam, ako je tačno, jer sam vidio da ste vi mediji neki preuzeli ponovo, čini mi se neku agencijsku vijest. Ja. Ponovo je neka agencija rekla kako je to sad Europska komisija osudila Bosnu i Hercegovinu zbog ovoga što se dešavalo. Eto, to je neki mali siže uz neko more papira koje ja ovdje imam. Kako smo saznali, kako smo dobili, kako smo čuli, šta smo uradili, kako je zapravo došlo do ovog zapleta. Ali još jednom, ovo nije tema na kojoj će se rušiti kredibilitet niti grada Sarajeva, niti Bošnjaka kao kako bi to nazvao, tolerantnijeg naroda svijeta, jer nikada mi nad kojima je počinjen genocid u ovoj zemlji nismo zabilježili niti jedan zločin iz osvete nakon svega što smo prošli. I dosta je da nam se stavlja takav teret na leđa, to zaista nećemo dozvoliti. Još jednom pozivam na razum, vjerske lidere prije svega, lidere CERA, da u Sarajevo, grad koji ima 4 bogomolje u malom prostoru i jeste mali evropski Jerusalem, dođu s dobrim namjerama da vide kako mi dočekujemo goste s dobrim namjerama. Izvolite. Izvolite. Evo, ja bih imao dva recimo pitanja, odnosno samo jedno pojašnjenje prije toga. Iz ovoga što ste kazali, ja bih zaključio da je vaša ocjena kako je sve to generirao jedan lažni mail. Ja moram priznati da taj mail kao novinar nisam dobio kod cirkularnim odbivam svašta, tako da mi je teško sad procijeniti tko je poslao taj mail i o njegovoj sadržini i da je zapravo to prouzročilo reakciju ljudi koji to tumače na svoj način. Želim samo konstatirati činjenicu da je osoba koja je označena najvećim krivcem za sve to ministar i stranke koju ste vi na čelu. Da. Mene sad zanima što ćete vi poduzeti s tim, je li ta osoba ima nekakvu odgovornost, moralnu, političku, bilo kakvu, jer je očevidno da je njegova izjava bila izravnim povodom da se ovaj skup otkaže. A drugo, želim vas podsjetiti da je zapravo u ove zadnje 2,5 godine ovo treći ovakav incident. Dakle, ovo nije izolirani slučaj. Želim vas posjetiti da je u 10. mjesecu 23. godine morao biti otkazan komemorativni koncert koji je trebao biti održan u židovskoj općini u povodu 85. obljetnice Kristalne noći, kojega je tada organizirala židovska općina skupa sa hrvatskim veleposlanstvom. Sigurnosni rizik je tad bilo objašnjenje, dakle taj je komemorativni koncert, podsjećam, morao biti otkazan. Nakon toga je bivša gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić otkazala obilježavanje Dana države Izrael u vijećnici uz poruke koje je tad razmijenila sa izraelskom veleposlanicom koje su bile na granici kafanske psovke. Dakle, to je sve stvorilo jednu atmosferu u kojoj su zapravo židovi, odnosno židovske institucije targetirane na neki poseban način. To se sad generiralo kroz sve ovo što smo vidjeli kroz društvene mreže, komentare, to je stvarno bilo zanimljivo. Ali nije bitno što ja i vi o tome osobno mislimo. Upravo dok smo bili ovdje se židovska općina Sarajevo očitovala. Ne znam, jeste vidjeli to očitovanje? Nisam. Evo sad ću vam reći samo jednu konstataciju. Dakle, oni su konstatirali zapravo da se sada u Sarajevu dešava, samo sekundu da nađem taj citat, neviđena antisemitska hajka. Dakle, to je ocjena židovske općine Sarajeva i to je već nešto o čemu moramo povesti računa i kao pojedinci i Bosna i Hercegovina kao država. Da. Pa evo, komentar na to što sam... Prvo komentar na ovo što vas je zanimalo da čujete, ovo što niste htjeli da čujete. Jer ja nisam rekao da je jedan mail uzrokovao problem, nego da je jedan mail započeo problem. Onda sam posebno apostrofirao neodgovorno ponašanje ministra Delića, ali vi želite da vam ja to akcentiram još jednom, a zapravo vi, po mom mišljenju, želite reći da je to glavni problem, ja mislim da nije. Mislim da je ta reakcija neodmjerena. Mislim da ne priliči ljudima koji stoje na čelu institucija, ali ako dozvoljavamo da CER i Rabin i vi i ja imamo stav, smije i Delić imati stav, ljudi u Bosni i Hercegovini s posebnom patnjom prate Gazu,
jer to nas boli, jer nas je to bolo 90-ih. Dakle, mi imamo pravo reći svoje, nemojte uzmati pravo Deliću da kaže. Delić je pogriješio zato što je tražio zabranjivanje, po mom mišljenju. I u interpretacijama i ocjenama je bio pregrub. To je tačno. I to sam rekao, jer ja govorim istinu. Ja govorim ono što ne zadovoljava publiku glasačku, nego ono što je činjenica. Zato što mi je stalo da se ne dozvoli ono što je cilj, a to je da se Sarajevu nametne takav narativ da je ovo neko mjesto netolerantno, a eto super nam je ostatak države u kojoj su svi dobrodošli i vrlo se sigurno osjećaju tamo. Dakle, to nije tačno. U jednoj od tih situacija sam potpuno na strani Benjamine Karć, jer je tada ambasadorica Izraela i tada sam ja reagovao isto, provocirala Bosnu i Hercegovinu. Slala negativne poruke, to niko ne smije. Ni Hamas, ni Izrael, niko. Jer mi to ne damo. Dakle, ovo sad je najspecifičniji i mogu reći najveći problem. Čak mislim na jednom da je bilo nekih sigurnosnih procjena, jer je to tema na kojoj se lako zapali javnost. Kad se zapali javnost, može doći neka budala i prouzrokovati neki problem veći i širi od otkazivanja. Otkazivali su i hoteli Dan armije Srbije, koji je trebao biti u Sarajevu, tako? Dakle, toga ima. Ali ovo sad je ipak ciljana kampanja, jer ja to vidim na medijima, i ko je vodi, i ko je lideriše, i na koji način se generiše, mi to nećemo dati. A znate čime ćemo se braniti? Argumentima, istinom, razgovorom, dijalogom, onim što se u Sarajevu nikada neće zabraniti. Nisam vidio, sam već najavio da ću razgovarati sa jevrejskom opštinom koja, ako je organizatori, zaista trebala uključiti institucije ranije. Zaista. Sa gospodinom Fincijem, kojeg smatram prijateljem, ću razgovarati jer nam je stalo do toga. I pozivam one koji blokiraju da gospodin Finci uživa prava u Bosni i Hercegovini, da sad pokažu razumijevanje za tu temu i da riješimo ne samo ovaj, nego mnoge druge probleme koji mogu biti iz ove krize riješeni. Ako budemo tako razmišljali, bit će bolje. Ako budemo sad se nešto naduravali i svađali, ja sam Boga mi spreman za taj scenarij i vrlo sam se naoružao. I neću dozvoliti da se mom gradu, u kojem sam se rodio i odrastao, nametne narativ koji nikad nije nosio. Ovdje se svi osjećaju slobodno. Ovdje negatori genocida piju kafe u centru grada. Ovdje se počinioci ratnih zločina šetaju glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Nažalost, ali je tako, nepresuđeni, neprocesuirani. Ovdje se oni koji slave i veličaju ratne zločince izvedu na ručkove u sarajevske restorane. I to vam nije slabost. To vam je snaga ovog grada. Zato kad je neko napadne, ja je ne dam. Izvolite. Tina Jovanović, D1 televizija. Gospodine Konaković, vi ste kazali da se radi o planiranoj kampanji. Ako sam se ja dobro shvatila, vi ste 5 dana prije samog događaja zvanično dobili upit da pomognete u organizaciji. U tom smislu, da li je institucionalno, mislim na sigurnosne agencije, policijske agencije, ovaj događaj bio spreman? Da li se on mogao održati? Dakle, da li ste dobili to od sigurnosni? To je jedno pitanje. Drugo, kazali ste da iako ste vi 5 dana zvanično bili upoznati, da imate saznanja da se to pripremao taj događaj danima, mjesecima ranije. Ja pretpostavljam da je to ta kampanja o kojoj govorite. Dakle, ko stoji za te kampanje? Evo, imenujte jer kažete poznato vam je I ako može još jedno pitanje koje je nevezano za ovo, pretpostavljam da vidite što se događa u Iranu i Izraelu. Kakav je vaš stav i kakav je uopće stav, ima li Bosna i Hercegovina jedinstven stav vezano za ovaj napad Izraela na Iran? Mislim da je od zvaničnika, neću reći ni da je zvaničnik, jedino Reis koji se oglasio, mislim da ste ga podržali na Facebook svom profilu, ali evo, ako možete se i na ovo osvrnuti. Hvala. Reis se referira na ovu temu o kojoj ja danas govorim. Da. Prvo, 11. ujutru prije puta na Globsek dobija u 9 sati, stiglo 8.50, ali 8.24. U 9 smo mi imali mali kolegi. Pismo jevrejske opštine koje kaže održava se, dešava se, molimo vas da poduzmete radnje iz vaše nadležnosti. Naša nadležnost je da odmah komuniciramo sigurnosne agencije, Ministarstvo sigurnosti. Mi smo to radili u roku od pola sata. Dakle, i protokol i kabinet su odmah proslijedili i Ministarstvo sigurnosti, i ovo vam mogu dati ako vas zanima, i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Odlično ste to postavili. Nismo imali institucionalne procjene, a morali smo. Dakle, da smo to dobili ranije, onda bi sigurno imali neki sastanak, pa bi napravila ovo sa procjene, pa MUP kantona, pa federalni MUP. Imali bi obavezu da kažu da li ima, da li se vidi, prate mreže, ima neki prijetnji, ima nešto. Kada bi se to desilo, reagovale bi institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, to je ono što nedostaje ovoj cijeloj priči.
Ja vam kad sam rekao, saznao sam da sam se počeo raspitivati šta se dešava, otkud, kad su, jesu ljudi dolazili. Pa su oni sami rekli da su dolazili, pazite, ugovorili su s hotelom sve. Ljudi ugovore s hotelom kompletan događaj, a ovo sad nema procjenu sigurnosno. I nema direkcija za koordinaciju policijskih tijela uopšte uputu da isprati događaj. Dakle, riječ je o 6 visoko pozicioniranih po protokolu osoba koje moraju imati doček na aerodromu, koje moraju imati pratnju, koje moraju imati obezbeđenje u skladu s procjenama sigurnosnih agencija. Da vam budem iskren, mislim da bismo mi to sve mogli u samo 5 dana riješiti. Jer je ovo ministarstvo rješavalo zaista u kratkom roku i organiziralo takve evente. Ali ste vi super pitanje otvorili. Nije bilo takve informacija. Nego je bio taj mail koji je bio inicijalan. Da se na njega zakače svi koji su i trebali i nisu trebali, da se napravi hajka i fama i pritisak i da neki hotel napravi sigurnosnu procjenu i kaže, znate, mi vam ne možemo dati hotel, nije vam ovdje bezbjedno. I da onda krenu i Čović, i Dodik, i da onda krene kampanja, i mediji u Hrvatskoj, koji od Sarajeva ponovo prave ono što Sarajevo nije i nikada neće biti i nikad to nećemo dozvoliti. Nek se ljuti, brate, koliko god ko hoće. Ovo je grad u koji su dobro došli ljudi i oni koji ne misle isto kao mi, ali ovo nije pozornica koja šuti, ovo je grad koji vam kaže svoj stav. Ako ste spremni da čujete naš stav o svemu, a pogotovo šta je ovdje iritantno i zašto je problem. Zato što sam vidio jedan dio primjereni dio reakcije Cera koji kaže to nisu bile naše teme, naše su teme vjerske i religijske. Ljudi, ovaj čovjek o kojem mi govorimo, Goldstein, je jedan od boraca protiv islamofobije u Europi. Muslimani biti Goldstein. Dakle, kako? Goldschmidt, pardon. Dakle, borac protiv islamofobije koji kritikuje zakone koji limitiraju vjerska prava muslimana, koji je reagovao kad su zabranjivali nošenje vjerskih obilježja muslimankama u Europi. Dakle, ima tema u kojima se mi slažemo. Zašto bismo, ako se o nekim ne slažemo, ne bi o tome razgovarali? Zašto ne u Sarajevu? Dakle, Sarajevo je mjesto gdje se to mora dešavati i ne može se zabranjivati. Zato sam rekao da je Delić pogriješio i porazgovarat ću s njim i razgovarao sam s njim. Obavio je on razgovore, neki mislim da je svjestan da je traženjem zabrane, da je nekim kvalifikacijama pogriješio. Nemojte mu uzeti za pravo da pati za Palestinom i Gazom. To ima pravo, kao i svaki čovjek na svoj stav. To ne možemo jedni drugima zabranjivati. Dakle, dalje pitanje Iran, Izrael. Osuđujemo sve napade bilo koje zemlje na teritoriju druge zemlje. U ovom slučaju napade Izraela na Iran u trenutku kada imamo pozitivne informacije od predsjednika Trumpa i njegove administracije da se u dobrom pravcu kreću pregovori o smirivanju tenzija, o rješavanju te famozne nuklearne priče. Od Amerike dobijamo ohrabrujuće vijesti, sastaju se timovi, Izrael napadne Iran. Osuđujem to. Bilo koji napad, bilo koje zemlje na teritoriju druge zemlje. I opet vam kažem, mi to trebamo i moramo govoriti. Jer smo mi prije 30 godina doživjeli nešto što nakon holokausta nikad niko nije. I to u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, između ostalog i u drugim mjestima stradanja našeg naroda i Bosanaca i Hercegovaca, drugih nacija u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je nedozvoljeno i nadamo se da neće eskalirati, a sve liči na eskalaciju. Dakle, gledati danas ratove po svijetu je teško. Nama koji smo preživjeli ratove. Hvala. Dalje. Ups. Možete li vi mikrofon? Ako nema, hvala. Može. Ima. Samo mikrofon. Samo brže malo mikrofon, molim vas. Ja, džuma gotova, sve završeno. Kolega da ne čeka. Ko ide? Ne mora se. Kuća isto je. Evo ga. Ovako, poštovanje Daniel Harić, ja vas kažete, nećete dozvoliti da se naruši međunarodni kredibilitet Bosne i Hercegovine i Sarajeva, međutim, on je narušen. I evo samo tu reakciju Europske komisije koju dovodite u pitanje, na kraju je na svom X profilu reagovao Steve Dace, američki senator koji ima vrlo važnu funkciju, on je predsjednik pododbora za Europu pri odboru koji se bavi vanjskim poslovima, dakle američkog senata, koji je direktno uputio poruku da Sarajevo nema jasan moralni kompas i dalje komentarstvo naravno koristi izraelsko orijentac, ali to je u našem slučaju relevantno zato što se šteta nanosi. Dakle, ova tema je stigla do Brisela, stigla do Bijele kuće. Ako je bila podvala, onda smo na tu podvalu nasjećali. Znači, ostalog ministar Delić je označen kod jedan glavnih krivaca u samoj reakciji Rabinske konferencije, zato što je ta konferencija na kraju otkazana. Vi kažete da je pogriješio, da ne primjerno reagovao.
Međutim, to ne znači mnogo ako se za to ne budu snosile konkretne sankcije, jer on nije prvi ispad ovakav koji ima, gdje pozivaju na slične zabrane kada je u pitanju Povorka Ponosa i tako dalje. Samo činjenica da on kao ministar koji se bavi radom i bavi se socijalnom politikom smatra za shodno da poziva na zabranjivanje nekih konferencija, meni govori da on očito ne shvata baš dobro demokratiju, da možda nije najkompetentniji za tu poziciju. I druga stvar mi govori da vi očito u stranci ne kontrolišete stvari baš najbolje, jer ako svaki član može sjesti za Facebook pa pisati što hoće zato što se osjeća emoti ili ne razmišljajući o tome kakve će tu nanijeti štetu Bosni i Hercegovini, tu govori da stvar ne štima i da naša politička scena, ali barem vaša stranka, ne funkcioniše kako treba. Dakle, još jednom se vratio na pitanje kolege, osim što nije primjerno reagovao, hoće li se početi svoje sankcije za ovakve poteze koji nanose štetu Bosni i Hercegovini, prvo pitanje. I drugo pitanje, kada navodite da smo nasjeli na tu podjelu, osjećate odgovornost što smo upali tu zamku, pa sada umjesto da smo imali tu konferenciju, smo poslali pozitivnu poruku iz Sarajeva, pokušamo gasiti požar nakon što je već jedna jako loša poruka poslana iz Sarajeva, nakon što je Sarajevo opet označeno kao neki potencijalno promačan grad gdje su Jevreji nedobrodošli i tako dalje. Dakle, ko pravi te klopke i zašto mi nasjedamo? U njih smatrate sebe kao predstavnika vlasti, bošnjačkog predstavnika, odgovorni za nasjedanje na te klopke. Pa ja na ovu nisam nasjeo, tako da se za ovu ne smatram, a znam ja nasjest. Mogu biti otvoren da se ne naljutite, gospodine. Naravno, izvolite. Bez ljutnje. Šokiran sam, ali donekle razumijem vaš stav da bi svi u stranci trebali misliti i pisati isto, s obzirom gdje sad radite. Zato se nemojte ljutiti. U mojoj stranci pravo na stav i drugačiji i suprotan, ja ga provociram. Kod mene je to koncept. Govorio sam to više puta čak i za ovom ovdje govornicom, vjerujem da se neki od vas sjećate. Ako nemamo pravo na stav, zašto bi neko drugi imao pravo na stav? Zašto bi rabinska konferencija imala pravo na stav, a Delić ne bi, ili ja ne bi, ili vi ne bi? Ja poštujem i vaš stav, samo ne slažem se. Dakle, neće biti smijenjen, neću tražiti njegovu ostavku ni pod razno, ali sam mu rekao da je pogriješio. Nadam se da će kao ozbiljan čovjek, pošten čovjek, vrijedan čovjek, odlučan ministar, shvati da je pogriješio. Ako iz toga izvuče pouke, ja mislim da već jeste, on će napredovati u karijeri, bit će još bolji i demokratizirat će se. Slažem se sa vama da nije dovoljno demokratičan po standardima vašim ili mojim. A sad u jednom trenutku tražite da bude demokratičan i shvata, a u drugom da piše ono što mu ja kažem. To nekako dvoje baš i nije podudarno. I ne smatra, kako se smatrate odgovornim, znači dobio u 9, proslijedio 9.25, u 11 konferencija otkazana, ja za nju tek saznao. Da sam ikakve informacije, trebao sam ih imati. Trebali smo dobiti, da sam znao, obišao bi jevrejsku opštinu, razgovarao, morao bi sa Bešićem i sa ekipom iz protokola bezbijeti auta, vozače, procijeniti koliko je to ljudi osiguranja, provjeriti u rad KDZ hotela, dakle sve su to bile teme kojima se mi bavimo. Zaista se na ovoj temi ne smatram i smatram da nisam nasjeo, jer sam odmah u startu prepoznao da ovo može biti teška tema. Reakcije senatora, i njemu ćemo mi objasniti šta se ovdje desilo, jer ovo nije tačno da je Sarajevo, da su institucije i da su državni organi uradili stvar za koju nas se optužuje. Zašto? Zato što tako iz medija odlazi informacija. Što je zaista tako i što je Delić doprinio kao institucija da to tako izgleda. To nije tačno. Moj posao je sad da objasnim ljudima šta se ovdje zapravo desilo i to ću s puno energije, nisam uopšte se umorio. Uradit ću to s puno strasti i energije da objasnim da Sarajevo nije ono što mu se nameće, nego da je ovo mali evropski Jerusalem i da su ovdje svi dobrodošli. A u ovom prvi put je neka konferencija otkazana zbog povezanosti sa vašim članom. Pri nas nedavno summit lidera Zapadnog Balkana koji je otkazan jer je u priči direktno bilo Totana firma koju vodi vaš kum Emija, za koju vi kažete nemate veze s tim, ali i to je bila jedna blamaža međunarodnog nivoa za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče toga, ako nam oblikuje stavove, pa znate, lično znate da moj stav baš nije baš lako držati pod kontrolom. Ja sam rekao šokiran sam. Rekao sam prvo šokiran sam što ste tako unificirani. Neka pitanje, sad čekajte. Da sad idete u krajnost, da mi sad kažete vaša stranka kriva za otkazivanje samita. A vaš je član naveden kod jedan glavnih krivaca u zvaničnom saopštenju rabinske konferencije. Adnan Delić. Ne, to je jedno. Vi sad mene pozivate na samit u Neumu, za koji sam u istoj ovoj ovdje prostoriji, niste bili tad, možda ste pratili, pokazao, evo Zlatana Burdića koji je bio na jednom sastanku organizacionog odbora na početku i potpuno nas je zaobišao kabinet Borene Krišto, a mi to radimo ekspertski, te organizacije. Mi sad možemo napraviti samit u Neumu s 30-47 maraka lagano. Da su nama dali, mi bi to radili ekspresno i genijalno.
Nismo imali veze, a i tada su nas mediji neki napadali da smo krivi, pa smo mi to razjavili. Ja sam imao javno saslušanje po toj temi. Dakle, pozvao sam organe, oni koji su dodijelili posao ćerki Gordana meni bliskog, da s posebnom pažnjom, baš zato što se dovodi sa mnom u kontekst, istraže svaki detalj i ako je bilo kakvog kriminala tamo bilo da se procesuira. I ja to stalno govorim. Ako su meni bliski, a kradu, kaznite ih maksimalnim kaznama. Dakle, da mi sad to kao vežete s ovom temom. A nije to malo previše koincidencije, otkazanih događaja, otkazanih stvari s kojima su povezani ljudi koji su bliski vama? Pa eto, vi sjednete, napišete to i razvijete temu. Ja ću se braniti svojim argumentima, a vi probajte to ljude ubijediti da je tako kako vi govorite. A ne moramo ubeđivati, samo malo previše koincidencije ima tu, priznačite. Šta vam znači previše koincidencija? Koja je mjera koincidencija? Koliko je koincidencija dovoljno da ne bude previše? Imate li vi neki kantar? A ima li kad preuzima odgovornost? Ima. Kad se pogriješi, preuzme se odgovornost. Da mi nametnete sad odgovornost za samitu, nemam veze, ili za otkazivanje rabinske konferencije, sada radite da zove. Pa imate odgovornost za djelovanje vaših ministara, barem ja mislim da bi trebalo biti tako. Imam odgovornost za rad Adnana Delića, imam u potpunosti. Ovo je gaf, ovo je neprimjereno, to je jedan od najboljih ministara ubjedljivo u vladi federacije. Njegovi rezultati u oblasti rada, socijalne zaštite, penzionera su impresivni i savjetujem vam da provedete jedan dan istražujući šta je taj čovjek uradio u svom poslu. Ovo što je sad uradio je katastrofa. Njegova reakcija privatna na Facebooku je loša. Da mu se zbog toga skine glava, moja procjena je da ne treba. A da će iz ovog naučiti, ja mislim da hoće. Da će se demokratizirati dodatno, hoće. I da će nastaviti iznositi svoje stavove suprotne mojim, ja ću to insistirati jer mislim da se tu ne slažem. A što te gradu državno nesena? Vidite kako. Moj posao sad je da anuliramo, ublažimo i objasnimo ljudima da tu štetu neće se moći izbrisati, ali ćemo je mi sigurno umanjiti. Zato sam ja danas s aviona došao da održim u preskonferenciju da ne bi dalje eskaliralo. I vjerujte mi, desetine ću razgovora obaviti sa svim ljudima. Nisam znao da ovaj stav senatora, naćemo i njega, poslaćemo mu pismo da mu objasnimo, da ga pozovemo. Ti svi ljudi su dobro došli u Bosnu i Hercegovinu. Ne damo da nam se nametne takav narativ. Još pitanja? Nema? Eto ga, hvala puno. To je to. Hvala. Hvala vam.